Vocalera. Evo, dragi ljudi, dobro večer još jednom i dobrodošli u drugu po redu od ukupno 6, a možda i 7 online radionica pod nazivom Vokalela. U Vokalela radionicama bavimo se glasom i svime onime što zapravo utječe na glas, na naše bavljenje, pjevanjem, profesionalno, poluprofesionalnom, pa čak i onim nekakvim pjevanjem samo za sebe doma pod tušem. Ali kako bi što više naučili o tome, uključila sam zaista raznolike goste koji su nam spremni podijeliti sve ono što vas zanima i što mene osobno isto uvijek zanima kad pričam sa svojim kolegama o glasu, kako oni njeguju svoj glas, kako se brinu o svom glasu. Tako da evo, prva radionica je protekla jako dobro. Prošli ponedjeljak imali smo gošću Elis Lovrić. Ona nam je dala puno nekih malih svojih uvida iz svog pjevačkog života i puno iskustva koje je imala, tako da nadam se da ste svi vi koji ste prihvatili da dobivate mailove, dobili taj mail sa puno raznih i dobrih i korisnih informacija. Za sve ostalo možete se priključiti u našu Facebook grupu Vokalela i pitati sve što vas zanima. Ako imate za nešto reklamirati, imate neku svoju snimku i želite podijeliti to sa ljudima i želite ih pitati za savjet, također ta je grupa namijenjena upravo za to. U svakom slučaju, nadam se da ćemo se družiti lijepo. Sljedeći put već najavljujem sjajnu vokalisticu i repericu i pisateljicu i skladateljicu Remi iz Elementala. Nadam se da ćete nam se opet pridružiti u ovako velikom broju i nadam se da ćete uživati. A glavna tema sljedeće radionice je trema. Kako se riješiti treme, što vi sve radite da bi se riješili treme, što rade to poznati ljudi poput Remi i kako se oni bore s tremom. A evo za danas vokalna dijagnostika, nešto kasnije kao što sam najavila, pridružit će nam se sjajna Nina Kraljić, otkrit će nam neke svoje uvide u pjevanje, u otkrivanje svog stila, u iscijeljiteljske moći glasa i glazbe općenito. Pa zato bih vas ja voljela uvesti malo dublje u tonove i to malo dublje u tonove koje vi proizvodite svojim glasom. Za glas, za proizvodnju glasa neophodan je zrak. Za život je neophodan zrak i ja uvijek volim reći da bez zraka nema pjesme. Neko mi je rekao, jedna mudra moja učiteljica iz Los Angelesa, Dot Todman, stavit ću i njen link, ona je krasna jedna osoba, puno je toga prošla. Od nje sam pokupila zapravo i te zvukove po čakrama koje ćemo mi danas proći prije nego što nam se Nina priključi. Od nje sam naučila puno lijepih stvari, a jedna od tih je da je dah vrlo simboličan i zapravo na onaj način na koji uzimamo dah, udišemo dah, možemo promatrati sebe kako uzimamo sve ono iz svijeta u svoj sistem. Ono kad zadržimo dah u sebi, to je sve ono što radimo da procesuiramo to što smo uzeli iz okoline. A ono kako puštamo taj dah na van je sve ono što dajemo okolini u obliku svog glasa, ali i također u obliku svoje energije. I tako zapravo krenut ćemo sa disanjem. Pa nekako se udobno smjestite. Bitno je da su vam leđa nekako ispravna, ravna i da neometano možete udahnuti duboko i izdahnuti. Počet ćemo, možete lagano zatvoriti oči ako vam tako više odgovara ili zamutiti pogled, pa ćemo svaki udah napraviti kroz nos, a izdah kroz usta. To će otprilike zvučati udah kroz nos, izdah kroz usta. A izdah može biti kao nekakav izdah olakšanja. Idemo svi. Udah. Izdah kroz usta. Udah. I izdah.
Dakle, vrlo je bitno napomenuti ovdje kod disanja da ako možete postanete svjesni svoga tijela, svojih ramena i svoga trbuha. Mi udišemo zrak u pluća, ali nećemo ići jako duboko u tehniku i tehnologiju disanja. Znači, udišemo zrak u pluća, pazimo da nam se ne podižu ramena, tako da taj udah ne izgleda otprilike ovako, nego da taj sav dah ide dolje duboko u pluća. To je takozvano potpuno jogijsko ili trostupanjsko disanje. Znači, udahnete tako da vam se raširi i proširi cijeli donji dio trupa, kako sprijeda, tako i od traga. Oni koji nisu možda do sad to osvijestili, možete staviti ruke oko struka i još jednom ponoviti par udaha i izdaha. Idemo udah kroz nos. Izdah kroz usta. Udah kroz nos. I izdah kroz usta. Što je kvalitetniji udah, bit će kvalitetniji i izdah. Jedna od bitnih kvaliteta daha u našem životu je ta što vi samo sa dahom već možete utjecati na kvalitetu vašeg stanja svijesti i vaših emocija. Znamo svi, evo već ako ste sad radili sa mnom, možete primijetiti da ste se malo opustili, da ste malo smireniji, da ste opušteniji. Znači, dah ima tu moć da stvarno donese kisik u svaki dio našeg tijela ako pravilno i duboko dišemo. I zato ja imam tu nekakvu teoriju da svi pjevači i svi puhači i instrumentalisti i glazbenici općenito zapravo duže žive i kvalitetnije žive zbog toga što duboko dišu, upravo zbog sviranja svog instrumenta ili zbog pjevanja ili zbog bavljenja glazbom. Nisam još to provjerila, ali evo nekako poznam puno tih jazz muzičara, pogotovo iz Amerike, koji stvarno dožive duboke godine starosti, a baš su ili redom puhači ili klaviristi također ili pjevači. Jedna od mojih zapravo prvih mentorica pjevanja u džezu je Sheila Jordan. Ona ima 93 godine i još dalje aktivno se bavi pjevanjem, ide na turneje, čak i u ovoj pandemiji je imala nekoliko turneja i nastupa redovno, a glas joj zvuči poput curice. Znači, ona je jedna definitivno od uzora i pravih onih mentora koji zagovaraju zdrav život, zdrav glas u zdravom tijelu i sve one lijepe stvari koje bi mi svi zapravo željeli. Ok, idemo malo dalje. Kad smo se odmorili od disanja, idemo sad probati udahnuti kroz 4, da zadržati dah kroz 4 brojanja i izdahnuti dah kroz 8. Znači, to će izgledati otprilike ovako. Znači, udah će biti na zadrži dah. I izdah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pa ako ste spremni, možemo lagano krenuti. Ja ću vam brojati. Znači, udah kroz nos 3, 4, zadrži dah 3, 4, izdah 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Udah 2, 3, 4, zadrži dah 3, 4, izdah 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sjajno. Sada ćemo probati još jednom napraviti ovu istu vježbicu, s tim da ćete svaki taj izdah, ako sjedite sa stopalima na podu, probat ćete taj zrak prokanalizirati kroz stopala u zemlju. Pa krenimo. Udah 2, 3, 4, zadrži dah 3, 4, izdah 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Udah 2, 3, 4, zadrži dah 3, 4, izdah kroz stopala 3, 4, 5, 6, 7, 8. Udah 2, 3, 4, zadrži dah 3, 4,
izdah, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Još jedan udah, 2, 3, 4. Zadrži, dah, 3, 4. Izdahni, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok, voljela bi da mi u komentarima napišete kako vam je, kako se osjećate. Da li vam je možda, da li su vam stopala toplija? Da li osjećate neke promjene u tijelu? Da li ste opušteni? Niste? Meni se kar malo vrti, opuštenje, super. Da, nije čudo da ti se vrti, drugi su isto dolores opuštenije. Znači, nije čudo da ti se vrti jer dosta smo, Darija, bravo za jogijsko disanje. Znači, vibriraju lagano stopala opušteno. Bravo, Marta. Znači, da smo sad nastavili raditi ovo još nekih 5 minuta, osjetili bi još da vam stopala postaju sve toplije i toplije, da vam vibriraju, kao da vam se onako po podu zapravo razgmizuju. Imam COVID trenutno, ali mi je super opuštena. Natalija, evo, nadam se da nemaš previše nekih gadnih simptoma, ali super, drago mi je da si opuštena. Znači, disanje je zaista moćno i ako ga koristite baš tako svjesno, možete zaista pomoći sebi da promijenite stanje svijesti. Recimo, upravo ako, to ćemo malo u sljedećoj radionici raditi, ali ako postoji trema ili nekakva nervoza, ne mora to sad nužno biti ni uspijevanje, niti nastup, ali uz nekakav susret, uz nekakvo vaše govorenje istine, u vaše, recimo znam da dosta pjevača baš je odabralo biti pjevačima u ovom životu baš zbog toga da se posvete toj grlenom energetskom centru, grlenoj čakri, kako bi naučili izgovarati svoju istinu, kako bi bili autentični, kako bi bili sebi nekako, kako bi rekla, kako bi sebe stavili na prvo mjesto i zaista počeli uživati u životu punim plućima. I to doslovce mislim punim plućima, kao što smo malo prije vidjeli. Znači, i onaj tko ne koristi disanje tako na duboki taj jogijski način, produbljeni, onda mu se može nekad zavrtiti u glavi i to je normalno. Samo sam to htjela reći, ako vam se baš jako zavrti, onda malo stanite, napravite pauzu i možete nastaviti dalje. U svakom slučaju disanje, ako bi posvetili disanju recimo barem par minuta svako jutro nakon što se probudite, mislim da bi puno ljepše i puno svjesnije i puno laganije startali sa danom. Ok, idemo mi malo dalje. Pa ćemo krenuti baš na taj dio koji se zove vokalna dijagnostika. Ja sam to nazvala vokalnom dijagnostikom jer kroz godine i godine aha, evo javlja se Elizabeth Rodić, nema problema, iz kreveta danas. Evo, žao mi je što ste propustili disanje malo prije, ali možda sljedeće vježbe toniranja ili vokaliziranja na naše energetske centre pomognu. Uglavnom, kroz godine i godine sam skužila nekako da ljudi kroz svoje pjevanje, to jest kroz puštanje svojih tonova, dosta toga pokazuju zapravo kako im je stanje unutar tijela, unutar uma, unutar emocija. I onda sam radila nekakvo interno istraživanje sa svim pjevačima s kojima sam radila i zapisivala te neke stvari koje su slične, koje nisu slične i došla do zaključka da zapravo zaista kroz naš glas, koji je, ja uvijek volim reći, kao naš otisak prsta, jedinstveni, unikatan, bez obzira koliko može naš glas slično zvučati kao neki drugi, ali nikad nije isti. Znači, taj glas otkriva sve ono o nama. Kao što i recimo ples može otkriti sve o nama, kao što i neke druge radnje, nešto čime se bavite, ako promatrate te ljude, možete otkriti puno toga o njima, a da zapravo ni oni ne znaju da to otkrivaju, a ni vi zapravo ne znate šta zapravo gledate dok ne uđete malo dublje u to. I tako sam ja nekako kroz rad sa puno pjevača, kroz zadnjih zapravo, pa hajmo reći od 2005. već se bavim zapravo vokalnim coachingom, s toliko iskustva i toliko pjevača koji je prošlo kroz, volim to reći, moje ruke,
zapravo sam osvijestila te neke stvari koje nas sve povezuju. Plus druga učenja koje sam saznala od mojih mentora, poput Dot Todman, njen link ću vam poslati u mailu. Znači, otprilike je ona poslagala to po energetskim centrima ili čakrama na taj način da je, znači, svaka čakra ima svoj vokal na koji se pjeva i ako pjevamo to dovoljno svjesno, dovoljno dugo, možemo otkriti zapravo u kakvom nam je stanju. Da li je to lagano, da li taj je ton slobodan, da li izlazi slobodno, da li malo nešto negdje šteka, da li je kratkog daha, da li je, znači baš promotrite malo koje sve kvalitete ima taj ton kad ga tako izvodite. Pa ćemo mi sad malo proći kroz, znači, sve naše energetske centre. Krenut ćemo sa prvim nekim tonom i to nekim malo dubljim tonom. Ja sam tu sad uz klavir i kažu čak da i zapravo energetski centri svaki vibrira po pojedinom tonu od C, D, E, F, G, A, H. Znači po čakrama. Međutim, možete i na razne načine i bez klavira otkriti zapravo kako vam vibrira koji dio. Ja volim koristiti zapravo nekako intuitivno te zvukove, pa ćemo krenuti sa, znači, prvom čakrom s nekim najdubljim tonom koji vi možete, znači, proizvesti. Meni je to trenutno recimo tu, to je nekakav cis donji. I sad vi ne morate taj ton pjevati, ali probajte negdje najdublji neki ton koji je vama, znači, onako udoban i ugodan. Pri toniranju nikad vam ne smije biti neudobno u grlu ili u tijelu. A samo probajte biti promatrači koji ćete promatrati vaše tonove i kvalitetu tih vaših tonova. Znači, krenut ćemo s prvom čakrom koja tonira se na vokal O. Pa idemo redom. Meni je recimo na cisu O, vama ako je niže još super, ako je više isto dobro. Probajte biti zapravo dosta duboko u tijelu, probajte zatvoriti oči i probajte osvijestiti gdje osjetite tu vibraciju u tijelu. Ponovit ćemo 3 puta. Umirite se, osjetite u tijelu gdje vam vibrira taj ton. Lijepi udah kroz nos. Idemo još jedan. Duboki udah, izdah. Nema veze ako vas vaši ukućani čudno gledaju. Dopustite si to. Bilo bi dobro da imate noge na povodu, da osjetite to uzemljenje, pogotovo kroz ove niže energetske centre. Idemo dalje. Malo jedan viši ton ćemo odabrati za toniranje na vokal U, koji simbolizira drugu čakru ispod pupka. Samo da primim ljude. Znači, otprilike ja ću raditi na G tonu, a vi radite otprilike gdje osjetite da vam je udobno. Znači, U. Lijepi udah. Udah, izdah. Idemo dalje.
Idemo dalje na naš treći energetski centar, koji po ovoj školi od Dot Todman, koju sam ja preuzela, moram napomenuti da ima još puno drugčijih škola. Meni nekako ova zavibrirala najbolje u tijelu i intuitivno, tako da nju koristim. A vi mogu vam zapravo poslati još jedan link za jedan drugi način toniranja, pa probajte i taj, pa vidite koji vama više odgovara. Idemo na treći energetski centar, Solar Plexus. Njega ćemo tonirati na ton E. Ja ću ga otprilike na ovom C-u. Lijepi duboki udah. Udah. Izdah. Samo promatrajte svoje tonove. Promatrajte kakvi su. Oni mogu biti drugčiji od mojih tonova, mogu biti duži, mogu biti kraći. Ti tonovi mogu biti drugčije boje, tamniji i svjetliji. Samo ih promatrajte, kao da promatrate sebe izvana. Idemo dalje. Naš četvrti energetski centar, srce, pjevamo ga na A i prevaćemo ga baš na njegovom tonu F. Udah, izdah. Za sve one koji su nam se malo kasnije priključili, trenutno toniramo kroz vokale, to je kroz energetske centre u tijelu. Najbolje ih izvodite duboko udišući i puštajući tonove koje kažem na onim otprilike tonovima ili na mom tonu ili nekom približnom tonu koji vam je ugodan. U svakom slučaju osluškujte svoje tijelo, osluškujte svoj glas, promatrajte ga sa svih strana i promatrajte kako se osjećate kad tonirate te tonove. Idemo dalje. Idemo na našu grlenu ili vokalnu energetski centar ili čakru i nju ćemo tonirati na vokal I. Udah, izdah. Nadam se da se dobro osjećate. Kad prođemo sve vježbice ćemo komentirati malo u chatu. Idemo malo dalje. Pa ćemo na ovom tonu probati za našu energetski centar koji se nalazi između naših obrva tonirati na zvuku ili mumljati jednostavno. Dosta visoko pronaći neki ton koji vam vibrira možda baš oko tog centra i probajte mumljati. Lijepi udah.
Udah, izdah. Možda su vaši tonovi na ovom energetskom centru bili duži i to je sjajno i u redu. I idemo na završni ton, to jest na našu krunsku čakru. Pa idemo neki najviši ton koji možete proizvesti. To može doslovce zvučati jako smiješno, ali evo čisto probajte, pogotovo ako probijate sram i strah doma pred vašim ukućanima ili životinjama ili biljkama. Pa lijepo duboko udahnite i proizvedite zvuk koji će zvučati na n. Može biti još više, znači kao ng engleski onaj. Znači udah. Ok, udah, izdah. I sad bih molila malo da mi se javite u chat da vidim kako se osjećate, kako vam je bilo ovo. A dok vi meni pišete, ja bih polako voljela i uvesti našu večerašnju gošću u razgovor. Znači, Nina Kraljić nam je večerašnja gošća. Dobra večer, Nina, bok, lijepo te vidjeti. Ej, bok, hvala ti za ovo energetsko usklađivanje, baš mi je trebalo. I super si rekla ovo da ima više ovih načina, ima i ovih načina zapravo koji uključuju ove mantrične zapravo samoglasnike i suglasnike. I to je baš prekrasno istraživanje i jako, jako pomaže i najbolje je imati neku svoju metodu za dobar dan zapravo. Jako je to dobro. Tako je, baš kao što sam rekla ranije, svima jako bi bilo lijepo kad bi svi zapravo malo prodisali ujutro nakon što se probude, pa onda tonirali na ovim našim energetskim centrima. Evo samo malo napad smijeha, opuštajući zanimljivo smijeh. Nikolina kaže, nisam bila svjesna svoje moći glasa do sad, hvala. S velikim veseljem, Nikolina, nadam se da ćeš nastaviti otkrivati, a još ćemo što proći večeras uz Ninu, tako da Zdenka, na pinalnoj žlijezdi sam se rasplakala. Evo, ja sam se sva naježila od glave do pete, Zdenkica. Ivana je komentirala preljepu Ninu. Darija, osjetila sam kao svjetlost raznih boja iz čakri, pa prekrasno. U jednom momentu sam vidio neko lice. Vjerujem da je to, Marko, tvoje neko lice. Ko zna, možda iz nekog prošlog života. Super, Julijana, hvala ti. Eto, Nikolina, puno hvala. Ljudi, drago mi je da ste probali, da ste si dali zapravo šansu da probate ovo. Bravo, Natalija kaže, vidjela je koje tonove joj je ljepše izvoditi. I to je isto, ako je za sam početak jako dobro. Izvodite te tonove u kojima se osjećate dobro. Evo, a prije svega ja bih voljela malo samo reći da ja poznajem ovu našu divnu večerašnju gošću od njene 18. godine. Mi smo se upoznali kad smo, zapravo 2011. Je li to tako bilo? 2011. Mi se poznajemo zapravo 11 godina. I jako dugo. Razlog, našeg upoznavanja bilo je, mi smo sudjelovali u jednom musiclu koji se zvao Footloose. I evo, bili smo odabrani cast za taj musical i meni je bilo to sjajno iskustvo. Kako je tebi bilo to iskustvo? Ajde nam to reci. Pa meni je bilo jako značajno zato što me to uvelo zapravo u neke stvari koje možda ja ne bi još dotaknula. Ponajviše govor, tongue twistere. Ja zapravo, prije meni bilo posve normalno da ja onako dosta frfljam dok pričam i da onako malo imala sam tu zadršku. Meni je općenito još uvijek dan danas onako iskreno pričajući taj javni zapravo istup pjevanja. Mi svi znamo da je pjevanje zapravo ogoljavanje pred svima drugima. I to je neka kombinacija gdje ti moraš biti ranjiv i pokazati sebe, da to bude zaista onda iskreno, jer svi mi možemo tehnički lijepo pjevati, ali ono što zapravo radi taj jedan lijepi srčani efekt je kad neko osjeća da je nešto sa intencijom i da je nešto tu iz osjećaja, iz nas, nešto ranjivo, nešto duboko, nešto
iz same duše izašlo van. A Mhm. istovremeno traži i snagu. Tako je bilo i u Footloose zapravo. Mislim, svaki bilo kakav nastup, bilo koje vrste u glazbi traži tu kombinaciju ranjivosti i snage. Jer biti ranjivost je snaga. I to se isto vježba. Da se dopustiš dati. To je taj neki ženski princip davanja i propuštanja. Moraš misliti taj ego nekako, onako, držati ga, mislim, mi ga ne možemo odmaknuti. Nije zdravo misliti da ga trebamo micati, ali on je dio nas. Ali ne smije biti on u fokusu. I dokazivanje i slične stvari. I tu sam ja počela malo onda dublje ulaziti u tu sferu, a je ponajviše rad na izgovoru, što isto je rad na samopouzdanju u stvari. Ti misliš da radiš na jednoj stvari, a radiš na puno više stvari istovremeno. I rad na glasu općenito je rad na sebi u svim sferama. Znači u sferi mentalnoj, bilo kakvih psihofizičkih blokada. Mislim, i to je bezgraničan iscijeljujući rad i to je sad samo ovisi o tebi koliko duboko ćeš ti ulaziti zapravo u materiju. Ne? Tako je. Tako da. Super, evo, baš mi je drago. Htjela bi malo samo, ne predugačko, ali možda samo malo da nam otkriješ. Znači, ti već kad si se pojavila u Footloose musiclu, nama svima, i mi smo svi bili i stariji, možda iskusniji, ali ti si nam svima bila kao nekakva svjetlost koja si došla s tim prekrasnim glasom i koja si zaista svaki put kad bi otvorila usta u onim pjevačkim momentima bi nas sve naježila. I mene sad zanima ovako, kako si ti otkrila zapravo da voliš pjevati u samim svojim počecima? Kad se sjećaš ko klinka da si krenula i da si pjevala doma? I jel si bila sramežljiva ili si voljela pred svima pjevati? Daj nam malo taj dio približi. Nisam bila sramežljiva, ja sam počela biti sramežljiva kroz socijalnu adaptaciju u okoline u stvari. Kao dijete sam bila jako otvorena za sve i svašta, svakakve kanale, energetske i razne neke stvari. I sve mi je to bilo normalno, dok ja nisam shvatila da onak malo je okolina drugačije reagirala nego kako sam ja reagirala, pa je tu bilo, mislim da smo svi to prošli u jednom levelu, ne? Ja sam znala da ću biti pjevačica. Ja sam bila jedna od onih koji su inzistirali da prva igračka bude drveni mikrofon. Tako da mi je tata napravio drveni mikrofon i inače je bilo dernjave. I po cijelom selu sam se derala po ulici. Tako da, to je bilo, ja sam zapravo prvo, ja nisam htjela hodat. Ja sam otišla u radikalizam, ja nisam htjela hodati, ja sam samo htjela pjevati i pričati. Znači, mene ništa drugo nije zanimalo, dok na kraju me prabaka nije natjerala da više i prohodam, jer čak su me zvali su me u biti kod doktora, kao što smo na doktorski pregled, jer su se bojali da nešto nije u redu sa mnom, jer kao već sam imala 2,5-3, ja neću ni korak napraviti, znači nisam bila zainteresirana. I na kraju me doktor rekao, to vam je dijete samo ljeno za to, ne želi to raditi, znači s djetetom je sve ok. I onda su me malo tu, da, i onda me u biti prabaka me zapravo naforsala, kao hodaj više, znaš, kao ja jednostavno meni to hodanje bilo, ja sam bila ja sam to gledala u smislu, ako ja ne mogu lebdit kao i levitirat, ja ne kužim poantu hodanja, ja sam to pričala kao mala, kao da meni levitacija kao hodanje mi je onak, abstrakcija, nekakva bezvezna, šta se ja tu moram ići lijevo desno. I tako da je meni pjevanje bilo aspekt mog života, iskreno, onako najiskrenije, da nije bilo pjevanja, onako, nije to sad onak pretjerivanje, moj život bi stvarno bio, ne onako malo nekvalitetniji, nego ja ne mogu zamisliti zapravo kak bi moj život izgledao. Moj život je i poziv je pjevanje, s time da je pjevanje u svrhu healinga i u svrhu iscjeljenja, jer glazba to i je. I ako mi nije fokus na tome, onda sam tužna. I onda mi je baš teško. Znači, ne smije to biti onaj nekakav mainstreamy shape, jer ja se počnem osjećati loše. Znači, to mora biti neka dubina, ići duboko u tu esenciju, u izvor same glazbe, u izvor što glazba zapravo predstavlja. Tako da ja to shvaćam jako i odgovorno i mislim da je prekrasno što se uopće možemo baviti s nečim takvim i zvati se glazbenici. Mislim da je to privilegija. Divno, hvala ti Nina, ove su divne riječi i ja bih samo htjela zahvaliti evo Ivana Koštro koja govori tako lijepe, samo nam hvala, Ivana. Šalje lijepe riječi. Zoe je tu koja nam se pridružila iz Istre, dobra večer. A ovako, ja bih sad voljela samo znači onda reći
pošto si ti zapravo i tebe zapravo Hrvatska upoznala preko onog showa Voice i ti si prva pobjednica prve sezone zapravo. I svakom tvojom novom izvedbom, ja sam to nešto malo na YouTubeu gledala, ali ti si zaista briljirala. I još i tada si ti, ovo što sad si govorila, zapravo pokušavala raditi kroz tu, ajmo reći, glazbu koja je komercijalna, koja je za opće mase. Ti si i tada i pokušavala zapravo i uspijevala nas sve dotaknuti. Pa ja ne znam osobu koja se ne naježi na tvoje pjevanje, evo, zaista. Tako da, daj nam malo reci, koje su bile dobre strane toga šova, koje su možda ne? Da li bi preporučila mladim našim pjevačima koji zaista bi željeli možda i kojih vuče ta neka, da se eksponiraju u javnosti na takav način? Šta ti je to donijelo dobrog, a šta ne bi zapravo? Kad bi ti to mogla organizirati, kako bi ti to organizirala, recimo? Zanimljivo je taj aspekt gledanja na dobro i loše. Upravo mi mačka jede kutiju. Tako da ako se čuje neki zvukovi, to je moja mačka u posjedu. I odlučila je rašpat zube upravo na kutiji. Tako da, fascinantno. Što je dobro, što je loše? Nekako ja sam to počela drugačije gledat. Meni se dosta, ajmo to nazvati ovako iz nekog objektivnog spektra, puno loših stvari i javno izdogađalo. Mm-hmm. Od nekakvih bullyinga do možda nekih mojih poteza koji su na van izgledali vrlo radikalno i vrlo ekscentrično, koji su meni bili potrebni, ali opet na van, budemo realni, ja nisam se baš štedila, nisam baš išla u one filtere klasičnog ponašanja, izgleda, muzike, pristupa. Ako mi se nešto nije svidjelo, ja bi to pokazala. Ako sam se htjela rasplakat, bi se rasplakala. Ako sam htjela ispast luda taj dan, jer sam se tako osjećala, bi to pokazala. I mislim da je to jako bitno, zato što sve maske koje mi stavljamo zapravo u svom životu, nevezano s pjevanje, će se odraziti na glas. Mm-hmm. A ja nekako osjećam dužnost da držim tu sponu sa sobom prvenstveno. Svaki odnos je, prvo mi idemo na sebe, prvo moramo njegovati sebe. Ako ja želim da moje pjevanje zaista zadrži tu emociju koju si spomenula, ja nisam nikad htjela skrivat neki aspekt ili imat personu za pjevanje jednu, a doma sam nešto drugo. Toga dosta ima danas, tih raznih glumačkih nekih efekata i slično, mm-hmm. Moramo priznati unutar glazbene, javnih domena. Što se Voice-a tiče, to spominjem zato što sam to na Voice jako primijetila i borila se s tim, jer ja sam u startu bila gledana kao problem. Joj, ova Nina, sa svojim specifičnim željama da bude pjesma u njenom aranžmanu, joj Nina sa njenom odjećom, joj Nina sa... Nisam se dala, nisam odustala od toga da ja napravim prezentaciju kako ja želim. Mm-hmm. Ja sam došla Žaku već sa popisom pjesmama koje sam ja otprilike zamišljala. Meni je samo bila želja da ja otpjevam što više pjesama, mm-hmm. jer je taj cijeli Voice bio posveta. I tu je jedna bitna stvar. Mm-hmm. Ako ti ideš sa željom za dokazivanjem, a imala sam natjecanje prije gdje je više možda bila ta želja da se dokažem, da se izborim, da budem prva. Bilo je tih aspekata prije, pogotovo kad sam bila mlađa. A i dan danas imamo te želje da se dokažemo, pokažemo u dobrom svjetlu. To je normalna stvar. Ali Voice je meni bio baš... šta je Frost? Alo? Sorry. Želja mi je bila zapravo otpjevat za tog najbolje prijatelja zapravo. I s obzirom da zapravo nije fokus bio na egu, mislim da je zbog toga došao tak dobar rezultat. Ljudi su to osjetili, ljudi su osjetili da je intencija bila čista, da nije bilo da to bila... I stvarno je. I sad kad gledam malo unazad, to je jedna od najljepših stvari koje sam doživjela, a i jedna od najtežih i najranjivijih stvari koje sam doživjela istovremeno. Možda to tak bude u životu. Da stvari koje su nam najljepše imaju neke aspekte sa sobom onako malo dublje i mm-hmm. traže puno od nas. Ne bi ništa mijenjala, ali mislim da svako treba odabrati put za sebe i da ne treba slušati nikog drugog. Baš nikog. Ja sam osjećala da je Voice za mene. Ja sam osjetila intuitivno kad sam čula da su prijave. Tad je meni umro taj najbolji prijatelj jer sam bila u jako lošem stanju. Znači, čovjek bi rekao da si lud da ideš na tako nešto, jer ja nisam baš bila, nisam baš ni jela i stvarno sam bila loša. A ja sam osjetila taj neki poziv, kao ne osjećaj da nešto moraš napraviti. Kao recimo sad ovo što sam uletela ovaj svoj studio koji sam dugo zapravo planirala, jer osjećaš da je to neki put, čak i kad okolnosti nisu
u tvoju Savršeno. ruku i slično. Mhm. Jednostavno, to je taj neki, da slušaš, mislim, slušati glas je slušati sebe i možda je to isto neka poveznica s glasom. Zapravo da ti sebi dozvoljavaš zaista napraviti neke korake koji na van bi svima mogli biti ono, daj, čemu sad još i to? Znaš, ono, Mhm. čemu sad to? Mhm. Ja sam se jednostavno vodila za time i rezultat je bio kakav je bio. Nakon tog Voice-a je bilo i loših stvari i dobrih stvari, ali više ne gledam loše i dobro na taj način ili, Mhm. jer sve stvari koje su bile lošije su me naučile kako biti bolja i Mhm. naučile su me kako biti jača i onda nekako više ne gledam loše stvari kao loše, nego više ono hvala. Znaš, ono, ne znam da li to zvuči logično, nego onako, Naravno. hvala što se desilo nešto što je izgledalo jer sam baš osjetila taj jedan jači progres sa sobom i napredak. Mislim da zbog toga mi živimo na planetu koji je ono, znaš, noć, dan, smrt, život. To prihvaćanje Dualnost. zapravo Mhm. da jedno bez drugog ne ide zapravo je ono što predstavlja rast. Tako da sam zapravo zahvalna na svemu što sam prošla. Divno, divno. Baš ti hvala na ovom uvidu jer to je upravo to. Zapravo sve nas nekako... I to je najbolje ovako pogledati s odmakom. I onda tek čovjek shvati da je zapravo sve uvijek u redu i da se sve uvijek dešava zbog nekog razloga koji je toliko zapravo dobar i najbolji za nas, mada u tom trenutku mi možda to tako ne percipiramo jer nemamo takav pogled na naš život i na sve naše okolnosti koje su oko nas. Super, hvala ti. A sad ajmo malo preći na tvoj zadnji rad, ovo sve što radiš u zadnje vrijeme. Otvorila si sjajan studio Heka. To ako su ljudi koji su dobili tvoju biografiju su mogli pročitati, ali malo da nam više reci o tome. Pa ćemo još malo se onda detaljnije pozabaviti s glasom i sa nekim drugim stvarima koje ljudi mogu u svakodnevnom životu raditi, a koji će im pomoći da budu bolji, da se osjećaju dobro u svojim tijelima i da funkcioniraju sjajno. I eto, da vide šta ti sve to radiš, pa da se možda i jave tebi za nekakve privatne konzultacije. Evo, pa hajmo. Ok. Inače ja mogu pričati o pjevanju jako alarmantno dugo, tako da ja ću se truditi, mislim, hvala Bogu da se ti ovdje da zaustavljaš vremenski. Mi smo ovdje svi koji možemo i slušati i pričati o glasu alarmantno dugo isto. To je moja tema, ono, to je tema, tako da i tu stvarno nema, to imam, mogu pričati satima. Tako da ću probat ću se nekako, ja bi mogla toliko toga reći, ali ću probat sumirat. Može. Studio Heka, prvo Heka je u biti stari naziv, staro božanstvo wellnessa i zdravlja, ali magija isto tako. Znači, ono što nekako ja smatram da glazba sama je, i rad sa zvukom, zato što u studiju Heka nije samo rad na glasu, nego i zvukoterapija, koja je prekrasni jedan element koji sam dodala u svoj život, koji me toliko obogatio i toliko obogaćuje klijente, da je to nešto nevjerojatno. Od same wellness metode unutar zvučnih masaža, koje isto mogu malo podrobnije objasniti, probat ću se potruditi, ali recimo sama zvukoterapija, za one koji ne znaju zapravo što je zvukoterapija, ljudi češće znaju što je muzikoterapija i ne znaju da je to razlika. Ali zvukoterapija je u biti jedna jako nježna i moćna metoda koja koristi zvukoterapijske instrumente, kao što su određene zdjele. U ovom slučaju ja koristim HESE zdjele koje imaju malo više vrsta metala u sebi, koje su zapravo za terapiju i koriste se već u kliničkim metodama. Znači koristiju se nakon teških zahvata, nakon kemoterapije, nakon moždanog udara. Znači nije primjena čisti wellness, nego možemo ići u neurološka oboljenja za koje naravno treba odraditi i dodatne neke edukacije koje sam ja pokrenula jer sam shvatila da su mi počeli dolaziti klijenti koji su recimo, evo dajem primjer, jedna osoba sa 2 moždana udara koja je uspjela prvi puta zaklopiti šaku nakon praktički moždanih udara. Znači mogućnost zvukoterapije je ogromna. Zašto? Zato što mi smo 70% voda. Zvuk i zvučni valovi se kroz vodu provode 1300 metara u sekundi, što je brže, znači od 1000 puta brže nego kroz zrak. Što znači da sve te zvučne vibracije, pogotovo tih terapeutskih instrumenta koji su namijenjeni zapravo za obnavljanje zdravih vibracija, koje mi gubimo kroz svakodnevni život, i kroz zvuku, i kroz stres, i kroz svašta. I Tesla je sam rekao da vibracija je zapravo ono što mi jesmo. I ako se mi dovedemo u stanje zdravih vibracija, mi smo u stanju zdravlja.
To je zapravo, ajmo reći, nekakav kratki opis toga. Sad, s obzirom da se zapravo kroz vodu provodi ovaj zvučni val tako dobro, a mi smo 80% voda, onda je poprilično jasno sa znanstvenog stajališta vidjeti kako zapravo kroz nas, kad mi zapravo radimo sa tim instrumentima, prolazi zvučni valovi i te zdrave njihove vibracije u sva tkiva, ligamente, mišiće, znači ulazi duboko u svaki naš dio i zapravo polako, ali nježno, ali moćno, zapravo rješava blokade, napetosti, stresove i ostalo. I ako to recimo održavamo jednom tjedno, ove zvučne masaže recimo koje spominjem individualne, mi možemo zaista taj proces samoozdravljenja koji imamo u sebi obnavljati i podržavati. To je u biti metoda podržavanja zdravlja, a naravno da možemo ići dublje individualno u određenu problematiku tijela. Ako neko ima napetosti u donjoj zdjelici ili ima napetosti tu, najčešće imamo ove napetosti od stresa i miogeloze i slično. I do nekih malo dubljih problema kao što je, ne znam, spomenuti moždani udar ili multipla skleroza i slično. S time da naravno to ovisi i o osobi, naravno zvukoterapeutu koji prihvaća i radi sa određenom vrstom klijenata. U ovom slučaju to je neurologija i djeca s poteškoćama u razvoju, ali i obični wellness sa bilo koga, uključujući trudnice, samo ne od 1. do 3. mjeseca trudnoće. Čisto zbog ploda, znači čisto iz sigurnosti radi da malo ipak ta trudnoća bude na jednom sigurnijem mjestu i onda je jedna prekrasna metoda i za njihovo opuštanje. To što se tiče zvukoterapije samo. Super. Ajmo dalje. Da, tako da oprosti, znači ne mogu to kraće objasniti. Pa ja vjerujem da je sve ovo što govoriš zapravo vrlo edukativno i svim drugima i možda neki već i znaju nešto o tome, pa evo ovo je nadogradnja neka. Tako da nije na odmet znati kako zvukovi, to jest glazba utječe na nas. Mislim, nevjerojatno je to je stvarno nevjerojatno. Recimo, nakon njene masaže, žena, znači, cirkulacija je toliko proradila da je bila sva crvena, pa je došla doma, pa je mama pitala, znači ima stvarno, i s time da je jako interesantno da isti spektar, znači recimo koristimo iste te zdjele, znači zvukoterapijske, i svaka ima drugačiji ton i zvuk na drugoj osobi. Znači, samo se mijenja osoba. Da. I također se i čuje kroz zvuk gdje su napetosti, gdje su blokade, jer doslovce zvukoterapeut može fizički čuti, tako da što si ti zapravo otvoreniji, što si zapravo vibracijski zdraviji, to će zapravo i instrumenti s tobom čišće i jače rezonirati. Tako da mogućnosti su velike. Ali recimo, tu su zvučne kupke za ljude koji vole biti u grupama. I ono što je isto bitno za naglasiti, da nema skidanja kao u klasičnim masažama. Masaža je samo termin opisa osjećaja vibrotaktilnog i auditivnog ljudima. Ima još kao da ih masira zvuk. Tako da zbog toga je zapravo zvučna masaža. Ali nema klasičnog kontakta sa mnom, niti ima skidanja odjeće. Dakle, ti zapravo dođeš, legneš na stol i pokriven si dekicom i guštaš. Super. Isto je jedan lijepi benefit i možda ima ljudi koji ne vole baš kontakt. Ja sam jedna od njih, najiskrenije. Za meni je kontakt jako personalan i moram pažljivo birati kako s kim, znači ja sam jedna od primjera. Zatim zvučne kupke, to je zapravo kupanje zvukom, gdje najčešće su jedna osoba ili dva facilitatora zapravo, tako da zaista vas okružimo zvukom i tu je malo veći spektar zvukoterapijskih instrumenata, tu mogu biti koši zvonca, tibetanske zdjele, spomenute kristalne zdjele, gongovi, oceanski bubanj, znači imitira zvuk oceana, kišni štapovi, ima se i svašta i zapravo sve u svrhu iscjeljivanja zapravo, to je jedna vrsta meditacije u ležećem položaju na yoga prostorkama isto ispod dekice. Isto prekrasna stvar, u nekakvim grupama zavisi kakve ti grupe želiš imati. Ja ih radim osobno do maksimalno 10 ljudi i to recimo krećemo officially raditi od veljače. Couple retreatove, znači zapravo samo za couple, to može biti dvoje ljudi koji su jako bliskom zapravo kontaktu, mogu biti brat i sestra, sestra, najbolji prijatelj, ali to je nekakav couples retreat gdje zapravo radimo to isključivo za vas, ovu metodu. Aha. Pa onda individualna zvučna kupka. Ako želiš biti okupan zvukom svih tih instrumenta, onda možeš ići i na to individualno, ne nužno zvučna masaža. Samo pardon malo. Julijana pita kako određuješ koje posude koristiš? Znači, da li ćeš koristiti ili sve intuitivno, znači, ide od osobe do osobe? Aha. Što se tiče zvučne masaže, ja radim zvučnu masažu po HESA metodi, to je jedan institut njemački, tako da zapravo to je jedna njemačka diploma koju sam ja završila i to je, s obzirom da radim zapravo i sa nekim određenim malo
specifičnim slučajevima, ne samo tipična wellness metoda, tu je već jedan sistem rada. Znači, recimo, jedna zdjela je isključivo za donji spektar tijela. Druga zdjela je isključivo za zglobove i recimo stopala ruke, znači zglobovi. Prednjimač zglobna jedna zdjela. Druga zdjela je više srčana zdjela i zdjela visokog spektra s kojom više radimo na ovom visokom. Zato što se frekvencija, kako je Lela radila energetsko usklađivanje centara, svaki ton se povisuje upravo s razlogom što je tako naše tijelo funkcionira. Znači, mi smo tu najviši, dole smo najniži, što ima zapravo jako logičnog smisla. Tako zapravo i zdjele koje su namijenjene za ovaj rad zapravo isto funkcioniraju. Naravno, postoji i intuitivni dio, ali intuitivni dio više ulazi u ove zvučne kupke. To je svojevrsno kanaliziranje, ali naravno, po meni osobno mora biti kombinacija znanja i intuicije. To je neki moj osobni odabir bio, da ja nekako volim raditi edukacije i ista stvar je kao i s glasom bezgranično. Edukacija ima maltene milion i uvijek ti svako iskustvo da se ti dopustiš nešto naučiš barem jednu stvar. Evo, možemo to vidjeti sad u ovih sat i pol seminara, znači naučit ćemo sigurno nešto. Znači, jedna stvar će nam ostati koju možemo implementirati u život minimalno. Mislim da ovdje s obzirom na Lelu i puno više, jer znam Lelu. Lela je meni bila mentor, mislim da nam je svima jednom životu bila mentor, tako da. Čini se hvala ti. A daj mi reci malo, kako koristiš glas za isciljivanje? Zavisi, evo, što se glasa tiče unutar studija, ja temeljim svoj rad na psihološki rad na sebi kroz glas kao alat. Što to znači? To znači da ti ne moraš biti pjevač, da nije uvjet da se baviš pjevanjem ili da smatraš sebe nekim pjevačem. Ne, ono što je poanta je da se mi svi glasamo od malena i da ono što mi želimo raditi je micati blokade. Bilo to mentalne, makar sve potiče iz mentala zapravo, a tijelo je samo odraz. Ali ajmo to nazvati psihofizičke nekakve blokade. Mi zapravo radimo na sebi, na samopouzdanju, rad na tremi. Može to biti jako puno tema, kako i mi sa sobom imamo svakodnevno neku novu temu, znači to je bezgraničan jedan rad. Ali to može biti od osnovnog vokalnog ovog istog usklađivanja energetskih centara do recimo vokalnih vježbi, do zapravo prvo što radim je uključivanje tijela. Znači radimo određeno tjelesno zagrijavanje. Zato što ljudi trebaju malo svoje tijelo osjetiti. Mi kroz cijeli ovaj naš način užbane života nemamo vremena ni 15 minuta, malo nas zapravo, ima ljudi koji to uopće ne uključuju u nekakav svoj svakodnevni život. Pa da se malo to zapravo, da se tijelo zapravo priključi. Pokrene. Jer pa da se tijelo pokrene. Onda idemo malo u vokalno zapravo zagrijavanje, ali to su više nas zagrijavanje u smislu sirena, lip trillova i sličnih stvari. Znači, tu još nema onog glasnog izražavanja, nego više znači, malo da se tu doslovce zagriju zapravo cijeli taj larynx i sve što zapravo mi koristimo kroz pjevanje. Onda recimo prelazim na ove malo tehničke vježbe gdje ipak radimo taj nekakav awareness of your voice, znači gdje mi je sad glas, da li je glas otišao naprijed, da li nazad. Znači puno i recimo onda upotreba istovremeno i tjelesnog i daha, što također radimo, znači breath awareness, vježbe za disanje. I onda zapravo ukomponiramo to u rad na pjesmi ili rad na određenoj temi i naravno sa svakim radim drugačiji program. Znači prilagođavamo se klijentu individualno, njegovim individualnim potrebama. Ako je to neko ko želi raditi više na ovome ili onome, onda ću prilagoditi zapravo tome. Jer dosta u tim nekim školstvima kojima sam ja prošla, tipa akademija, morala bi reći tu manu koju sam ja doživjela je da nekako se dosta radi u smislu ono što ja radim, to radiš i ti. To neće ići. Mene par puta vježbe su me i bolele fizički, zato što ono što tebi odgovara u tijelu neće biti moje mogućnosti, kapaciteti i obrnuto. Jednostavno taj rad na sebi traži jako puno. Od onoga na početku što sam spomenula je mogućnost da se zaista daš. Najčešće je tu ono što primjećujem zapravo puno nekih mentalnih blokada, strahova pred davanjem, strahova pred izražavanjem, pa onda one vježbe koje malo izgledaju bedasto, jer dosta njih imate pa radiš one jezik posvuda, pa ajmo karikirano otvarati usta, pa slične neke stvari. Vidiš zapravo da ljudi nisu naviknuti
se toliko slobodno izražavati s obzirom na te socijalne neke, ono što je kao, Norme. recimo stavljanje ruke pri zijevanju. Mi kao djeca to ne radimo. Da. Ja svima Postoji govorim razlog. kod mene u studiju kao ovdje ne postoji sram i tu zijevamo otvorenih usta. Ista stvar, radimo istu stvar, evo, to je to. Ja isto kažem, ok, ako vam se 10 zijevanja, neke vježbe koje radim, to su ove zdrave vježbe, ja temeljim svoj rad na zdravim vježbama, da nema deranja, nema preforsiravanja. Ako dođe do određenog onog tona koji je među, one prelazni bridge ton, da od tada idemo u onaj lijepi head voice, ne u chest voice. Znači, ja zapravo nemam veliki, inače, spektar tonova. Znaš šta, tu te moram prekinuti jer to si mi rekla i zadnji put kad smo se družili oko neke pjesme i to znači Gnina govori već sad to neko vrijeme da ona nema veliki spektar, a zapravo ljudi moji, ajde sad da vas čujem. Mislim, pa ti si jedna od onih koji zaista imaš jedan lijepi raspon i koji koristiš u cijelosti. Tako je. To. Znači, recimo ja imam, evo daću demonstraciju ako me Zoom ne bude prekinuo. Znači, ja točno imam prijelaz vrlo brz gdje moram prijeći iz tog chest voice-a, tog grlenog, nosim grleno. Mislim, chest voice je zapravo ovdje i vrlo malo aktivnije. Head voice je kad smo već prešli ovdje i to se čuje. Znači, imam na. Ja sam već u nekom prijelazu. Znači, nema tu puno da ja idem ko oni soprani koji mogu puno više u taj neki chest voice zapravo. Ja imam dobro iskorišten svoj range prijelaza i recimo tu klijenti budu znači ne moram stalno, ja zapravo mogu puno više nešto sam mislio, znači ja mogu tu prijelaz napraviti, to je zapravo okej. Znači to su te neke spoznaje zapravo koliko ti možeš svoj kapacitet iskoristiti. Tako. I onda naravno, znaš možemo pričati, to je ono što sam ti rekla da možemo pričati satima. Znam. Ali recimo, vokalne radionice koje planiram sad od veljače otvoriti, pa evo mogu automatski sve vas pozvati i stavit ću vam u chat mail, pa mi se možete javiti za bilo što od ovih stvari koje spominjem, naravno. U veljači ćemo raditi tematske vokalne radionice. Tipa evo recimo već sad mogu najaviti jednu jako lijepu stvar, to je kundalini yoga i zvučna kupka. Jedna prekrasna dama će raditi kundalini, a ja ću biti pratiti sa ovom zvučnom kupkom koju sam spomenula. I tu ću zapravo zvati razne kolege koji donose svoj dio znanja, koji prenose svojim srcem to holističko znanje rada na sebi. To može biti integrativna terapija, može biti yoga, može biti evo tebe, naravno sam ti rekala što je zvati. Znači u biti radionice bi bile tematske, jer evo toliko ima mogućnosti da ne možeš jednostavno, to je bezgraničan rad. Da, tako je, ali želimo dok te imamo još tu da nam još kažeš puno tih nekakvih svojih caka. Postoji li neke još cake koje ti koristiš? Da li nikad ostaneš bez glasa? Da li ti se desilo zbog napora? Šta te zapravo najviše umori? Šta ti najviše umori glas? Osim fizičkog umora, naravno. Koje su tvoje neke cake? Koliko spavaš? Šta jedeš? Uvijek me to zanima kod ljudi. Kako prilaziš tome svemu ako holistički gledaš na svoj glas i svoje tijelo i svoj um? Ovo mi moglo zvučati u nekim segmentima jako čudno, ali ću biti maksimalno iskrena po mojem običaju. Ja do nedavno nisam previše pažnje davala tehničkom dijelu, namjerno. Kad god sam razmišljala o tehničkom dijelu, ja sam pjevala lošije. Jedno je awareness u radu ovako s klijentom u tom nekim... Prenošenje znanja. Kad dođe sama pjesma, onda analiza, paraliza. To ja uvijek kažem, analiza, paraliza. Ako ti usred pjevanja uhvatiš sebe, ovo bi možda bili neki savjeti. Ako uhvatiš sebe da se slušaš dok pjevaš, probaj to eliminirati. Mi smo naviknuti slušati same sebe dok pjevamo i analizirati se automatski. Ta analiza ne ide podsvjesno, ne mora biti nužnost na svjesnoj razini. Ali mi to automatski radimo dok mi pjevamo, slušamo se. A ono što moramo imati na umu je da kako nas drugi čuju drugačije od onoga kako mi sebe čujemo. To je jedna stvar. Druga stvar, ako ti imaš vremena sebe slušati, ti nisi potpuno u intenciji pjesme. Znači nisi potpuno u tekstu pjesme, nisi potpuno u ti možeš puno bitnijim stvarima dati fokus nego kako ja sad zvučim. I taj kako ja sad zvučim je malo i ego, a malo i strah, a malo i puno nekih faktorića, normalnih, by the way, sve posve normalno. I posve normalno, ja uvijek klijentima kažem, posve normalno ako si strah, sram,
prođemo kroz to, idemo kroz to. To su sve neke normalne ljudske stvari. Ja ih imam. Mislim, ja sad isto kad sam ušla u radionicu nakon svog javnog rada, ja i dalje imam onaj, joj, znaš, imam, stvarno imam. To me I isto za mene, zanima, mada ćemo tremu obrađivati sljedeći put sa Remi iz Elementala, ali evo daj nam ti reci, zapravo da, trema, da, mislim, kad se javlja, u kojem, kako se fizički manifestira i da li je to ona poticajna trema ili ta paralizirajuća? prije sam imala jako problema s time. Znači ja sam krenula u amaterska natjecanja kad sam bila mala. I možda dobro da sam krenula tak rano, jer ja sam ti bila jedna od onih koje bi se razbolili. To bi otišlo na fizičko tijelo. Toliko bi bila zapravo, a podsvjesno, nisam na van toliko vidjela, znaš, ali meni bi podsvjesno ta trema od izlaganja bi me postavila u osjećaj bolesti i na kraju i realizaciju bolova. Znači, grlo bi me bolilo, dovela bi čak laganu temperaturu. Znači, ja sam stvarno bila zapravo jedna vrsta podsvjesnog tremaroša. Znaš, svaki nastup prije, znaš, kao da imam virozu, ali literalno. Baš je bilo tako. Znači, osjećaj prave viroze je stvarno. I onda kad bi je pjevala, to ja ne mogu tebi opisati, to je nevjerojatno bilo. Viktorija. Ne, neko nam se raspjevao, dobro, malo ćemo ga mutirati. Viktorija! Jo, ej! Baš lijepo. Predobro, hvala ti. Možda i meni ovo trebalo, da ne ulazim u te aspekte kad sam bila... Uglavnom, nakon odrađenog nastupa, odjednom nema viroze. Da, sve znači psihosomatski. Jako psihosomatski, ekstremno jako psihosomatski, stvarno jako. I jako sam hipersenzitivna. I trebalo mi je dugo i onda sam shvatila neke stvari koje možda mogu pomoći sad svakome. Jedna od stvari je greška, je prirodna stvar. Greška se može, radimo ih svakodnevno, barem jedno. To je sastavni dio nas. Bez grešaka nema ni napretka. Znači, ako se desi greška, ja to gledam kao ono, I'm a human. Znači, nema onoga, shit, napravila sam grešku. Prije sam bila takva. Znači, prije isto bilo malo više i razbijanje glave i perfekcionizam koji nije bio zdrav. I nije bio uopće konstruktivan. Biti blag prema sebi, jako bitna stvar. Njegovat taj ženski aspekt davanja, bez tog, ne. Ono što je jako bitno, analiza, paraliza. Znači, ne ići previše u tehnički dio koliko u psihološki dio. Ja ću probati to nekako objasniti kroz neku drugu tipa, ne znam, nogometaš koji je uvijek na treninzima ili bilo gdje zabija golove bez problema. I baš je vrhunski u tome. Ali kad dođe utakmica, ne može. Mi moramo moći zadržati zapravo taj blag stav prema sebi, biti dovoljno, ok, ja to sad radim, ali gdje ću usmjeriti fokus? Usmjerit ću fokus u intenciju prema nečemu. Da li ja tu pjesmu pjevam za nekoga, nekome, nečemu? Zašto sam odabrala tu pjesmu? Da li sam je odabrala zato što osjećam gdje ja osjećam konekciju s njom? Što me to dira? Da li je to samo melodija? Ako je samo melodija, ajde, pjevaj nju, pusti ostalo, nemoj slušati sebe, nemoj razmišljati kako ja zvučim, kako ja izgledam. Ako ti želiš žmiri, ako želiš sjedni. Znači, ne ono, nebitno je što će drugi misliti, apsolutno nebitno. Na kraju krajeva nekom će se svidjeti tvoja izvedba. Da li je to ovako amaterski ili ovako pjevanje. Najbitnije je da ti uživaš. To je najbitnije. To je zato što je to u biti isciljenje samog sebe. Kad to imaš na umu, ako se desi greška, top. Znači nisam robot. Yes. Ako se desi, ja sam imala neke nastupe gdje sam u zadnji tren nisam znala da ću uspjeti tekst se sjetiti. Fakat. Pa se mislim, prvo, iskreno ću reći svima, jako malo ljudi to primjećuje. Ako je stav na van, here I am. Ja sam opušten. Da. I pun samopouzdanja. Pa mislim, bit će uvijek u životu i boljih i loših stvari, ali ako sam ja došla, ja ću to odraditi, ja ću to što sam više eliminirala taj dio o kojem sad pričam i više je bila, najbolje moje izvedbe u životu su bile one koje sam namijenila nekome. Mi kad se dajemo drugima, mi tu zapravo dobivamo.
kad sam usmjerila namjeru za nekoga, za nešto, kad je namjera bila čista i kad je iskrena i kad je bila u službi teksta, a ne kako ja sad tehnički lijepo pjevam. Jer čuj mene kako ja sad lijepo pjevam. I taj isto pozitivni aspekt u nama treba nekad malo chill, znaš, chill. Jer nekad i ljudi koji ti daju puno komplimenata, to isto treba paziti. Ne samo negativni komentari, nego baš mi smo jako senzitivni svi zapravo. I na kolektivnoj razini i na pojedinačnoj razini i sve te male stvari će se čuti u glasu. I zato po meni je glas najbolji alat za psihološki rad na sebi. Apsolutno. Zato što on je zapravo između glave i srca, znači literalno i anatomski smješten između glave i srca. Tako je. Znači mi doslovce vidimo koliko je glas zapravo totalni naježitis. Ja sam se isto naježim. On je smješten u toj poziciji da mi zapravo jedno s drugim mora biti povezano i u kontaktu. Da bi to funkcioniralo. Znači, on će tražiti da se mi zapravo pokažemo. I dan danas, evo, ja sam sad u nekoj drugoj fazi, prije 2 godine sam bila u drugoj fazi s pjevanjem, sad u 3. fazi. Moram priznati da više uživam u pedagogiji nego u samim nastupima javnim. Da mi je ovo puno draže, da mi je cilj zapravo odrađivati tu i tamo neke nastupe, ali zapravo sad davati ljudima i raditi ovo jer me to puno više ispunjava. Ali svaki put na nečem drugom osvješćuješ, na nečem drugom radiš. Tako da, evo, mene je pjevanje transformiralo kao ništa drugo u životu i meni je spasilo život isto. Meni je čak i u fizičkim bolovima spasilo život. Ja to mogu baš i doslovno reći. Tako da, mislim, glazba je, s razlogom se danas kroz glazbu manipulira. Da. Jako puno. To sam isto već u prošloj radionici isto napomenula da neki ljudi koriste glazbu i to sva znanja i spoznaju zapravo o moći glazbe na ne možda tako sjajne načine kao što kakve namjere mi imamo. Ali ja bi se malo samo oprosti vratila, ne bi išla u tom opće smjeru jer želim samo pozitivu nego to. Ne, samo daj, super. Htjela bih samo malo se još vratiti. Pokušavam biti u ulozi onog ozbiljnog pedagoga, ali teško mi ide naš. Ne, uopće. Baš ta ozbiljnost, to je znaš, nismo, tu smo da se zabavljamo. Ono što si rekla, zapravo ta zabava i da se sami sa sobom kroz pjesmu zabavimo, to je zapravo cilj. To je zapravo cilj. Apsolutno, ne da tu pjesmu otpjevamo kako treba. I ja mnogima mojima kažem kojima je ili trema ili jako su nešto sad nervozni ili jako razmišljaju kako će tehnički ono što si ti pričala, ja im kažem, ma ti tu uopće nisi bitna. Daj pjesmi da živi. Bravo. Samo propusti. Ja sebe smatram kao neki kanal kroz koji propuštam zapravo tu pjesmu. I što sam ja više otvorena, to će ta pjesma biti bolja. A ovo jako mi je dobro što si rekla namjera. Jako namjera je bitna. I ljudi kao kad im ja kažem kome pjevaš tu pjesmu, daj nađi neko kome pjevaš tu pjesmu. Jer puno je bolji fokus. Uvijek im dam neki primjer pa im kažem ok, sad pogledaj mene kako izgledam kad pjevam recimo nemam neku pjesmu sad na pameti. Da bi neku pjesmu. Svi šalju dobro komentar. I get a kick out of you. Evo, to me je prošlo. I get a kick from champagne. I sad ja zujim recimo i nemam onaj fokus. I recimo, pjevam tom nekome. I get a kick. Nemam sad pojma riječi, ali puno je moćnije kad si ti usmjeren, tvoj fokus i tvoja cijela energija na tu jednu točku. Ja uvijek govorim ljudima, zamislite kad pijate, nikad ne gledajte u ljude. Ljudi će vas smotati. Gledajte iznad glava ljudi, zablurajte vid, nemojte gledati čistim, oštrim vidom, nego zablurajte, nađite si fokus iza i pjevajte tom fokusu i to će biti toliko moćnije i bolje u svakom pogledu i propustit ćete lakše tu pjesmu. Tako da... Baš, točno to. Ivana, super su tvoji komentari. Da, ja sam htjela čuti jazz malo da nam lela kojiš, pa sam zato stavila. Da. A sad mi malo još reci, kako se ti moram nešto napomenuti, što je super da si spomenula, a nisi imala ni pojma zapravo. Bilo je 60 prijava, by the way, sad nas je tu 33. Svi koji su se prijavili su popunili male ankete.
Znači, anketu sa nekim pitanjima vezanih baš uz to. Kako pjevaju, kako odabiru pjesme, kako se osjećaju kad pjevaju i tako dalje. I dosta si dotakla, a nisi uopće ni znala da smo to napravili. Ali super mi je to što si spomenula, znači tekst. Puno puta ljudi odaberu zapravo nekako po nekoj cijeloj energiji te pjesme odaberu i to je većina tako i napisala, da odaberu pjesmu koju vole pjevati po cijeloj energiji. Ali rijetko kad i samo nekoliko ljudi napisalo po tekstu, što mi je jako zanimljivo, jer meni je također tekst jedan od najbitnijih zapravo sfera pjevanja, jer mi nismo instrumentalisti. Mi osim melodije tu donosimo zapravo i taj tekst, znači mentalni, znači moment kad mi neku poruku znači dajemo ljudima koji nas slušaju, to jest mi pričamo priču. I sad, ako ti, i baš nedavno isto imam jednu pjevačicu koja kaže, ma znaš šta, uopće mi se zapravo taj tekst ne sviđa, melodija mi je bila super, ali tekst mi nije baš neki. Pa da, pa okej, napiši svoj tekst, znaš ono, ajde, ako ti je super ta melodija, pa daj nešto svoje, pa da ti bude sve ono, sve skupa dobro i da možeš ono dati najbolje od sebe. Kako ti, zapravo ovako, voljela bi sad par stvari od tebe, kako ti... kako odabireš pjesme koje ćeš pjevati, a s druge strane zanima me ovaj tvoj stvaralački rad koji mi je fenomenalan i ovo sve novo što radiš mi je divno i baš ono, to si ti, to si 100% ti i zato mi je drago da to radiš i da si se zapravo sama sa sobom izborila za sebe. Nadovezat ću se... Super. Da, nadovezat ću se samo Tamara i pitam, naravno da možete dati svoj kontekst tekstu ako se poistovjetite s njime. Ja sam nekad pjevala na zahtjev, ono isto. I morala sam pjevati u neku pjesmu koja mi se baš i nije pjevala i taj tekst mi nikako nije legao. Ali našla sam onda unutar tog teksta nešto s čim se mogu poistovjetiti da budem iskrena ipak u tom tekstu. Da, na taj način definitivno da. Ok, molim te mi reci, Nina. Meni je super ovo što si zadnje rekla, kako si se izborila sa sobom za sebe. I to je tako dobro, zato što mi se s nikim drugim ne borimo osim sa sobom. Čak i u odnosima to je samo refleksija. Da. I to je baš savršeni opis. Ono, baš, tak si ga pojela. Meni je borba bila završna zapravo 2021. I to je bila hell of a fight. Ono. Baš. Nije bilo baš lakih stvari, baš sam se sa sobom u ring stavila, a uvijek ja sebe stavim u ring. Ali ovo je bilo ono, kao onaj finish, jedan od finiša. Ja sam shvatila da sam se ja dosta klinđala za neke stvari, atečala za neke stvari, koje nikad sa mnom nisu rezonirale. Ja sam uvijek ostavljala malo otvorena vrata tim stvarima, da zrak prolazi. Nisam se usudila je potpuno zatvoriti i otvoriti ovo novo, uključujući ovaj studio heka, znaš. Postoji uvijek u svima nama taj strah od tog koraka. I u meni je postoje jako veliki. Ne samo studio, nego i otvaranje nekim novim spektrima unutar glasa i samog rada na glasu, što je automatski zapravo rad na meni, pa te neke stvari koje sam ja htjela sa sobom. Dosta nekih strahova nakupljenih i stresova i svega i svačega. Kad sam ja zatvorila stvarno vrata svemu onom što sa mnom nije rezoniralo, meni je 90% života iscurilo iz života, i privatno i poslovno. Prvih par dana mi je bilo jako teško, a onda sam osjetila neviđenu slobodu koju još uvijek pokušavam implementirati zapravo, još uvijek ono, jer je jako naglo, izgledalo jako naglo. Dugo je to se kuhalo u meni, ali bilo jako naglo. Možda mi svi u jednom trenutku života prođemo tu jedan taj mile step, onaj masivni, kad kažeš, ali čekaj. Ja zapravo obožavam najviše filmsku i etno glazbu. Pa zašto sad je vrijeme. Pa daj napravite korak, znaš. Recimo, kod mene je bilo to, gdje sam ja odlučila spojiti sve dvoje najveće ljubavi samo u to i taj Alkonosto Balkan projekt dati mu naziv, da nije moje ime i prezime, jer ja ovo radim u službi glazbe, nego ajmo dati naziv onoga što mene najviše fascinira. A to su ptice i mitologija. Znači, Alkonost je biti žena ptica, mitološka, vezana uz slavensku kulturu i slično. Ja jako volim, povezujem jako taj... Ja to ne bi ni nazvala fantasy, mislim da tu šta je fantasy, a što je reality, to je isto jedna tema za dugu raspravu. Ali Alkonosto Balkan je cinematic folk. Znači, film score plus etno. Doslovno ono što ja najviše volim. I sad izlazi krajem prvog ili drugog izlazi drugi single.
Tako da, i radimo još jednu stvar, a to je promocija kulturne baštine i promocija ljepote prirode, što je moj najveći, treća najveća ljubav. Tako da sam spojila to zapravo u jedan projekt. Divno. I također i band isto na neki način mijenjam postavu. Dođe to nekako onako, kad ti počneš zapravo raditi u jednom usmjerenju malo jačem, pa vidiš što rezonira, što ne, što bi moglo novo, što ne. To je normalna stvar, treba je samo dozvoliti. Malo zna biti triki, ali kad se dozvoliš, taj studio heka, gdje je meni ta pedagogija zapravo, rad s klijentima, gdje ti od njih učiš, oni od tebe zapravo, zato što je to zapravo zajednički jedan... Razmjena energije. Prekrasna razmjena energije, pogotovo u zvučnim masažama je strahovito jaka. I ta zvukoterapija, uvijek sam tražila to još nešto a što je vezano uz zvuk. I da ide duboko u srž healinga unutar glazbe, a da nije samo pjevanje fokus. I to, zaljubila sam se u zvukoterapiju. To je ljubav najveća u pjevanju. Mislim, teško mi reći šta više volim, stvarno mi je teško reći. Divno. I onda taj osjećaj ispunjenja u svemu tome, kad počneš usmjereno raditi taj jedan stil i počneš raditi cinematik, pa počneš taj folk, pa taj studio, pa zvukoterapija i glas i stvarno ideš specijalizirano. Meni se puno toga otvorilo. Automatski kad sam zatvorila vrata nekim tim frenkvicama koje nisu stvarno više rezonirale, došli su novi ljudi koji su mi malo više osjećali, više razumjeli. I automatski i bez ljudi bolje, jako lijepo funkcioniram kad sam sama. Volim biti sama. Uživam u toj slobodi voljeti biti sama sa sobom. To je dosta bitno. Tako da to su sad te neke stvari koje trenutno zapravo radim uz te neke crtiće animacije koje još uvijek imam, s time da ih dosta smanjujem jer pazim, pokušavam malo paziti. Sad već osjećam da moram više paziti nego prije što radim, kak radim. Tada recimo to je neki aspekt fizički koji osjećam. Da što sam više ja hipersenzitivna prema sebi i više se razvijam, to više moram stvarno paziti na te neke male stvari u danu. To je valjda sa slobodom dolazi odgovornost, pa valjda tak sve to ide. Znači, što se ti više otvara, što više moraš pratiti to. Zapravo. Tako je. A zapravo ja bi se nadovezala samo s tim što si sad rekla i više nekako sebe cijeniš i voliš i samim time već si želiš najbolje. Da. Još sam se samo htjela dovezati malo izvan, jer sam vidjela da je Darija napisala da je nešto vezano uz da je možda muči kad ima zatvorene oči. To nije uopće nikakav problem, dapače. Znači, pjevanje zatvorenih oči je nešto što ja prakticiram, gdje su mi kamermani znali reći kao ne možeš nam žmiriti i voljela sam staviti mikrofon na jednoj razini gdje meni odgovarala, oni su uvijek spuštali mikrofon da se vidi lice. Ja bih ga radila nazad, pa oni spustili nazad. Pratiti sebe. Meni je prekrasan. Ja i dan danas gdje god mogu prakticiram žmirenje dok pjevam. Nije bitno što će drugi misle to reći. Bitno je što nam paše, što mi osjećamo. Ja bih te voljela samo pitati, s obzirom da sam te stvarno imala prilike čuti u raznim žanrovima kako pjevaš. I ti si zaista u svim žanrovima u kojim sam te ja čula kako pjevaš zvučala apsolutno fantastično. Kako si na kraju došla do ovog što si nam sad malo prije objasnila? Zapravo ta ljubav kroz etno. Mislim, ti si zaista, ja se sjećam i od uvijek i kroz naše sketch cirklove i druženja u grupi i u krugu bila tako autohtona i autentična u tim zvukovima, tih baš etno zvukovima. Jesi ti to od uvijek znala? Naslučivala ili si to tek zapravo spoznala pjevajući i kako si zapravo dopustila otkriti te stilove koji ti najbolje sad leže? Evo to. Ko mala sam slušala dosta malo glazbe, šta je bilo u kući, onaka varijanta. Moj tata je volio Ofra Hazu. Nisam imala pojma ko je to. Onda sam se domogla kazete i to je bila ljubav. Ja sam znala Jemenite song, znači baš Jemen, tradicionalne pjesme. S njom sam znala pjevati. Ja nisam imala pojma koliko da je zapravo to teško. To je strahovito teško. Meni to bilo... Telo mi dugo da shvatim da sam jedine CD koje sam kupovala filmska glazba. Ne znam zašto mi nije palo na pamet, hej, to je pretty much jedino što ti kupuješ, recimo, kao primjera radim.
I sve što ima tu, taj korijen, ja jako volim plemenski lifestyle. Meni je taj plemenski osjećaj zajedništva koji se danas izgubio, mi je jedino što ja onako duboko vjerujem i ta konekcija zapravo sa elementima, sa muško-ženskim principom, sa arhetipima, sa dubljom psihologijom, sa nekim ratničkim elementom, sa nekim mnogim tim nekim stvarima koje su možda danas gledane kroz tu nekakvu staru kulturu, a meni to uopće nije staro. Mislim da je to tu samo ili potisnuto ili se sad, čini mi se da se sad Da se počelo to, budi. da se počelo buditi. Meni je taj korijen zapravo slavlja života kroz glazbu i healinga kroz glazbu i taj plemenski aspekt što se u folku jako osjeti. On je zadržao taj stari, a opet se može, ja ga volim opet onako u neko svoje ruho obući. I volim onak jako eksperimentirati i volim napraviti neku svoju verziju pjesme. I ne opterećujem se ni najmanje što će mi, a bit će uvijek neko će reći, ali to je totalno daleko od ono kako to je treba zvučati tradicionalno i to uopće nema veze s time. Ili zašto se stavila ove i one rune, mogla se staviti glagoljicu u spot. Znači, znaš, ljudi ti isto uvijek mogu reći, gdje te ta šminka odvela, ima takvih nekih stvari. A ja kažem, a ništa ne kažem. Znači, radim što ja hoću. A onda ti se jave oni ljudi, joj, hvala ti, počela sam se napokon izražavati u šminci kako ja želim. Rekao sam roditeljima da sam gej. Bio sam depresivan, pa slušam tvoju muziku. Moje dijete zaspi uz tvoju glazbu. Pjesma koju sam čula prvi put kad sam poznala dečka je bila tvoja stvar. Znači, mislim, to su te neke stvari za koje uopće nemaš sumnje i kad bude teško, a bude teških momenta, da s razlogom radiš ovo što radiš. Tako da, evo recimo i ovaj seminar je jedan od tih razloga, ne? Jer to je opet jedna konekcija nas 30 gdje dijelimo neka svoja duboka zapažanja nas samih i konektiramo se na jednoj razini. Nije to sad što smo mi preko Zooma, mi smo energetski povezani u jednom tom smislu, ne? Tako da. Apsolutno. To je već moć glazbe i bez samog pjevanja. Sad treba samo zamisliti da sad se mi nađemo u krugu i počnemo pjevati skupa, šta bi to tek onda bilo. Znači, mogućnosti su prekrasne, glazba stvarno spaja ljude i recimo tekst, vezano uz tekst što smo pričali, mislim, ti ne razumiješ tekst neke pjesme, ali te dira nešto. To nešto. I to nešto je taj netko koji je tu glazbu stvarno osjetio, koji je stvarno dao, koji je stvarno otpjevao taj tekst, otpjevao tu melodiju i ti ćeš to osjetiti čak jak ne znaš tekst. I to je moć glazbe. To je. Da, apsolutno se slažem. Imala sam neke pjevače još dok sam u Rijeci živjela. Jedna pjevačica zaista nije znala tekst šta je pjevala, ali ona je tako dobro osjetila tu glazbu, upravo kako ste rekla, i ljudi su se ježili. Hoće li biti ovakvih okupljanja uživo? Evo, pa Nina je i napomenula nešto ranije da će krenuti od 2. mjeseca sa tim uživo, znači radionicama. Hvala na lijepim porukama, ljudi, stvarno ste divni. Pa evo, ja predlažem da ja u mailu koji ću vam poslati, kao što sam poslala i zadnji put svima koji ste bili na radionice sa Elis Lovrić, poslat ću vam znači sve podatke vezane uz Ninine znači radionice, njen mail, njenu web stranicu, njen Facebook stranicu, apsolutno sve informacije i pratite dalje šta bude Nina organizirala i mi ćemo to sve šerati naravno, tako da što više ljudi čuje za ovo, jer ovo je zapravo poanta, pa to je naša nekako svrha života, a i vi ste tu svi uz nas, tako znači i vi ste povezani uz to sve, tako da evo, nadam se da ćemo se i puno družiti i baš uz glazbu i uz ovakve priče oko vatre, ja bi to tako voljela nazvati. I sad recimo da smo negdje i zajedno i oko vatrice neke, sad bi i zapjevali za kraj, jel tako, 100%. Tako da, evo... Ja bih svakako dati ove Leli sve podatke. Ja ću za sada oglašavati na ovom svom official Face Welcome to Balkan gdje ima malo više ljudi pa mi bude malo lakše. A nova stranica Face je otvorena, ali stvarno je nova. Što se tiče samog studija. Voljela bih vas pozvati sve zapravo na zvučnu kupku da malo se opuštamo na toj najdubljoj zvukovnoj razini gdje pjevanje je opcionalno. Tu ja pitam uglavnom da li neko želi da im pjevam ili ne. Ja mislim da će svi reći da. Ne mora biti, ima situacija da neko isključivo želi recimo kristalne zdjele doživjeti, ja to apsolutno poštujem. Na kraju krajeva ja isto uživam zapravo u tišini, počela sam se više uživati u tišini. Ne znam da se ti ikad, Lela, imala fazu gdje baš ne želiš pjevati, nego baš želiš slušati tišinu.
Apsolutno. To su isto jako bitne stvari, da si dopustiš zapravo slušat zvuk, ali sebe onako na Iznutra. neki način utišati. Da. Ja bi sam se tu nadovezala i ovo na stvaralaštvo, pa me tu samo zanima i vezano uz tebe. Znači, obično kad ne mogu slušati, dođe dosta često ti trenuci još od mladosti, kad ja jednostavno ne mogu slušati nikakvu glazbu. Sve mi je već ne Da. mogu, sve isključim i onda dođe taj moment stvaralaštva, kad ja se onda prepustim. Znala sam prije još bubnjati nekad i puštam jednostavno nekakve, baš takve tribal, neke tonove na van i onda krene pjesma i onda obično nastane neka pjesma. Kako ti stvaraš? Ja stvaram jako rijetko i onda kad mi se otvori, onda zapravo dosta slično tebi. Prije vojstva, recimo, nisam 2 godine uopće pjevala. Uopće, nisam htjela slušat muziku, nisam htjela ništa slušat. Baš sam bila onako bez muzike i zapravo sam studirala kroatistiku i književnost, totalno u nekoj drugoj sferi, pa sam radila u ornamentu. Da, Prodavala sjećam se mirisne štapiće, znači otišla u Lošinj malo živjet, pa malo u Rijeku preselila za taj faks. I onda me život, možda to je bilo i malo i bijega od glazbe tu i tamo, kad bi mi se zasitilo, pa neke moje, jer glazba može biti onak, ako ti je glazba osnovni poziv, može biti frustracija ako imaš neke blokade. Ja sam puno toga imala što sam ja htjela otpjevati, nisam znala gdje da to izrazim. Gdje da to otpjevam. I to je gorilo u meni, skoro do frustracije na trenutku. Toliko sam htjela to pustiti van. I tako da, to je isto onako faze. Malo tišina, zvuk. Tako recimo, neko me pitao sam nešto pa ću probati povezati. Nakon zvučne masaže postoji davanje klijentu tišine. Neki 10 do 15 minuta da se zvuk prvo akumulira, da se te sve blokade zapravo i da se posloži aura. Mi radimo na auri zdravlja, znači odnosno energetskom centru iznad malo energetskih centara, tako da to zapravo automatski energetski centri se zapravo isto pokreću uspostavljaju i pokreću. I sinkroniziraju i balansiraju. Tako je, da. Tako da zapravo dajem klijentu i taj osjećaj tišine iz više razloga i onda tek zapravo završavam masažu. A neko me pitao sad, pa ću probati odgovoriti, nešto sam bila, da li ću snimiti zvučnu masažu. Da, počela sam snimat ne zvučne masaže, nego zvučne kupke zvukove. Jer zvučne kupke imaju veći taj range zapravo zvukoterapijskih instrumenta uz glas. I sad ovaj web novi koji se sad otvara za par dana ima čak uvodni zvuk koji sam snimila od 4 minute, koji sam mislila kad se neko subscribe u mail da dobije automatski tu podlogu free. Tako da zapravo ćete imati mogućnost na webu se subscribe-a, dobijete tu snimku, možete si slušati ako želite, radit ću puno i na zvučnim kupkama zapravo ću snimati prvo neke određene podloge i onda na njih dodavati instrumente, tako da radimo i na tome da zapravo snimamo materijala, da možete si možda i doma neke stvari takve pustiti, tako vam je to onako, ali svakako bi preporučila uživo. Definitivno, nezamjenjivo. Tako je. Da. Jao, divno, Nina, Isuse, kako je meni vrijeme proletilo s tobom. Fakat da, Isuse, mi smo već na kraju našeg termina. Samo nam javite, ljudi, imate li još neko pitanje, imate li neko konkretno pitanje na koje bi možda vam mogli dati odgovor? Da, zvučnu kupu ja isto stvarno preporučujem. Ja sam bila dosta puta u svom životu i na različitim kontinentima i različitim mjestima i voljela bi probati tvoju svakako, tako da ćemo se dogovoriti. Preporučam svima od srca. Preporučam svima zaista od srca. Ako imate još neko pitanje, pitajte. Za sva druga pitanja koje se možda sjetite, možete mi poslati kontakte od Nine, ću svakako poslati. I sve ove druge stvari koje smo spominjali danas. Ako imate još nekih pitanja, sad je trenutak. I evo, Nina, daj, znam da je možda, samo ako ti se pjeva, daj nam otpijaj nešto. Jedna i Vesna je rekla, mislim da je se svira, baš jako sviđa tvoj chest voice. A mene je zanimalo, da li ti... Chest voice, da, nešto iz chest voice da nam otpjevaš. Chest voice. Da. Ima razno raznih zvukova koje ja projiciram iz chest voice. Možda ti se neki ne bi toliko svidjeli, ali imaju razno raznih. Nema veze, ja isto kažem ljudima, baš te koji vam se ne sviđaju, daj propustite te vokale, te zvukove koje vam se ne sviđaju, da pročistite te blokade, jer tu su blokade. Znam i neke pjevače profesionalne koji si ne dopuštaju uopće chest voice,
upravo zato što nam što sebi zvuče ružno, evo tako su rekli, ti dijelovi sebe. I sad možeš misliti, nekome svoj dio sebe zvuči ružno, znači da tu treba poraditi dosta na tome. Ali, ok. Da, Znači, pa mislim da s time nas dvije možemo napraviti onaj šamanski krug. Imam šamanske bubnjeve i zapravo se onda u krugu zapravo radi, pa svako to bi bilo dobije divno. bubanj i izbacuje iz sebe intuitivno sve te neke možda i ružnije stvari, aspekte, a krug ga podržava. Znači, Tako je. to je nešto što se u plemenima radi. Kad god neko napravi, ajmo to nazvat grešku, onda ih pleme okruži i spušta se zapravo ta negativna energija. Samo to mi živimo u ovom takozvanom modernom dobu, gdje te prakse baš nisu, ali to ne znači da ih mi ne možemo raditi. Ali ne, ja se ne slažem s time. Sve više i više ima takvih krugova. Ja znam zaista masu ljudi, sve više potražnje za time. Hvala Bogu, to se počelo otvarati i ženska energija se počela oporavljati. Puno sve se otvorilo. Jako naglo sve se otvorilo. Ja mislim da je ova pandemija, koliko god da je to sve ovako sad stiglo nas i tako dalje, ja mislim da je bilo neophodno baš za to da se krenemo okretati sebi, da uživamo u tišini, da uživamo u sebi, da zavolimo sebe i da to sve što mi jesmo podijelimo s drugima na najljepši mogući način. Evo ovako, kaže, Nina je spomenula da radi s djecom s problemima u razvoju. Može li nešto više o tome? Samo je ukratko. Tu je više zapravo, postoji jedna metoda koja se zove klik metoda, to je po ovoj Hesse institutu. Imamo sad još jedan seminar u 2. mjesecu zapravo na koji idem. Mentorice, u biti 2 drage mentorice koje su mene zapravo uvele u zvukoterapiju ga vode, plus jedna gospođa Angelika Reichman za neurologiju i jedna nova predavačica meni iz Švicarske koju ću tek upoznat. To su stručnjaci upravo za određene specifične slučajeve. To se naravno drugačije onda radi metodološki. Najčešće s nadzorom roditelja ukoliko je situacija potrebna takva, a nekad nije. Tako da to je dosta individualno, zavisi od problematike. Tu si ja isto dozvoljavam recimo stvari na koje sam ja rekla ne. Isto kako sam rekla recimo Alzheimer ne radim. Iz čistog razloga zato što je meni osobno malo pretežak. Subjektivno, osobno ga jako teško doživljavam iz nekih svojih obiteljskih razloga i tu sam vidjela da tu možda terapeutika ne bi bila toliko, dok ja tu neke stvari nisam razriješila sa sobom. Ne? Isto tako i sa djecom zapravo. Jako sam pažljiva, tu sam najpažljivija. Meni je dječji duh nešto što ja onako najviše gajem i sa sobom i što mislim da je ono čemu mi zapravo težimo da dođemo i u radu na glas, tako da s djecom je tu malo teško reći, trebalo bi dobiti pitanje baš konkretno o čemu se radi, kakav je slučaj. Ako je nešto tu, ako postoji neka situacija, možete mi se slobodno javiti na mail pa ćemo vidjeti. Psihoterapija je jako lijepa metoda opuštanja i kako sam rekla zapravo sve te neke stvari koje mogu biti zapravo teške za recimo ako dijete ima problema u razvoju ili u govoru ili bilo čemu sličnome, ono može otvarati te neke stvari na jedan svoj suptilan, taj zvukovno iscijeljujući, vibrotaktilni, auditivni način. Da ne kažem da njima to jako zanimljivo, jer djeci je to nekakav doživljaj prvi puta, to neke zdrave vibracije. I da ne kažem da zdjele imitiraju zvuk osjećaja ploda u trudnoći majke. Znači, recimo, jedna zdjela stvarno imitira, ima tu frekvenciju. Tako da njih često automatski umiri. Može i probuditi neke stvari. Ono kako smo, ne znam, recimo u pjevanju da ste ikad doživjeli, vidjela sam komentare da se neko rasplače usred nekog tona. To je sve normalno i to je zapravo dobar znak. Glazba bi trebala raditi taj element. Zvukoterapija to radi na još jedan vrlo moćan, nježan, ali moćan način. Tako da s djecom s poteškoćama u razvoju treba oprezno, nekad i u suglasnosti sa liječnikom, u nadzoru roditelja, a nekad je to čisto malo neka metoda za njihovo opuštanje, za njihovu percepciju, neke zdrave vibracije zvuka. I jako mi je to interesantno, kako možete napraviti lijepa radionica za djecu gdje oni kao doživite zvuk i sami. Ja sam bila zapravo Ministarstvo kulture i školstvo sad prilagala, pa ćemo i da li će proći. Da malo u osnovnoškolskom zapravo uvedemo edukaciju zvukoterapijskih instrumenta. Pa evo, vidjet ćemo da li će biti dovoljno otvoreni za takve stvari, ali evo ja se nadam jer stvarno djeca jako lijepo imaju reakcije na to. Da.
kako ne bi imali kad je to zaista ono totalna ljubav. Pomaže li zvukoterapija anksioznosti? Apsolutno. Evo, imaš mene za primjer. Imaš mene za primjer. Pomaže. Također ima posebnih elemenata koji se koriste za otpuštanje anksioznosti i napetosti u određenom dijelu tijela. Automatski cijelo tijelo reagira. Tako da. Ima i plaća nekad, ima nekad i ono, ljudi mi često i zaspu, što je isto super. Mi zapravo dovodimo moždane valove u teta valove, to su valovi zapravo između sna i jave u onom duboko meditativnom stanju. I tu se tijelo najviše samo regenerira, u stvari. Tako da ta masaža automatski dovodi zapravo do teta valova. Mi smo stalno u beti, razmišljanje. Da. Tako da zapravo ona automatski dovodi do tog stanja. Tako da bi trebalo dolaziti apsolutno do opuštanja. I možda i otpuštanja nekih blokada u smislu, evo kako sam rekla, može biti male glavobolje na prvu. To je isto normalno, to je ta homeopatska reakcija. Možda trnci u tijelu, možda cirkulacija proradi odmah, možda plače, možda nešto izađe, možda nešto. Stvarno ima puno mogućnosti, ali ta homeopatska reakcija je normalna stvar, jer tijelo otpušta te blokade i napetosti, nije naviknuto na toliko količinu opuštanja zapravo. I na takve zdrave vibracije. Da, odjednom. Tako da može doći do malo... I treba piti puno vode jer je to jako snažna detoksikacijski tretman u stvari, tako da puno vode nadoknaditi s obzirom da se radilo sa vodom u tijelu. To je neki savjet. Ja sam to isto mislila samo sad napomenuti, ne znam ako ste primijetili, i Nina i ja zapravo kroz cijeli naš razgovor pijuckamo vodu. Tako da nadam se da i vi pijete puno vode, jer zaista je voda moćna i pogotovo još ako joj pridodate neku super energiju ili super namjeru, može vas iscijeliti ili može na one dijelove utjecati vašeg tijela koji vas možda trenutno boli. Imamo tu jednu trudnicu koja je rekla kava. Uz kavu molim te i vodu, Ivana. Imamo trudnicu koja je uklješten kao neki malo živac, pa evo, programiraj vodu na taj način da ti opusti baš taj živac koji ti je uklješten. Ili se najavi kod Nine pa da te malo zvukom otušira i da budeš ko nova. Šungit, preporuka za vodu, s obzirom da nam je voda jako u Zagrebu, puno svega. Šungit, piramida šungit, opišite si malo što je šungit, znam da nemaš baš puno vremena. To ćeš ti meni poslati, Može. pa ću ja njima u mailu onda poslati da imaju to. Ja vam ozbiljno kažem okus vode. Znači prvi put da osjetiš da je voda. Znači eliminira klor, eliminira te supstance, staviš šungitnu piramidu u recimo nekakav bokal, neka stoji recimo nekih sat i pol, već napraviš što treba napraviti i pit, znači tu vodu sa šungitom, to je fantastično nešto. Ja ću vam također poslati, baš sam nedavno kupila ozonator, inače pijem, ja više nisam u Zagrebu, mi smo na selu tu u Donjoj Bistri, znači pijem filtriranu vodu, poslat ću vam taj link gdje možete nabaviti taj filter koji stvarno od doslovce vode iz potoka vam može napraviti pitku vodu, također i kupila sam ozonator koji onda zapravo pročisti vodu od svih ovih kemikalija koje nam nisu dobre za tijelo. Tako da ovo sve ćeš mi to, Nina, poslati, pa ću ja njima u mailu zapravo poslati, tako da imaju te sve informacije. Isto, ako se još čega sjetite, slobodno mi napišite. I evo, za kraj, ništa, hvala Nina puno na gostovanju, divno si kao i uvijek i tako mi je drago da su nam se putovi opet nekako spojili na ovom nekakvom, ajmo reći, svrhovitijem, ajmo reći, dijelu naših života kod obje i hvala svima što ste bili večeras s nama. Ovo ćete također moći pogledati još jednom ili još puno puta kad objavim to na YouTube stranici, a u međuvremenu ću vam poslati, mail sa svim informacijama o Nini, svemu što ona radi. I ništa, ostajte zdravo, veselo, pjevajte, opuštajte se i želim vam svako dobro. Ćao Nina, ćao ljudi. Boca